Abusua aha eye Adom TV. Dwumadi a wo hwe eye Nkuranhyensem. Me amene dwumadi ho chiame edi am yeso eye Apostle Dr. Nita Kotegu. Me ma akwaba e de badwumadi we so. Ene dey na amene nam na TV asem say who is influencing you? Who is influencer? One na wo dede wadwene. Ana den na edede wadwene. Say me call twa konkrumu na me kan 1 Kings chapter 12 verse 8. 1 Kings chapter 12 verse 8. Oka say Rehoboam efutua na jane mpanimfo ede ma no nyina no oboguye na okope ne nanfofo nkoa ene nkwada adwene ede bubra. Or say Rehoboam rejected the advice of the older men and instead asked the opinion of the young men who had grown up with him and were now his advisors. Rehoboam na oyohene na jampanimfo ne ananafo efutu ede ma no nyina oboguye ena okope efutu a sebe woni a ono nsisu ebubra no saa yoyofo ne bia onwe anyini ena odi bubra efutu obi aye na efutu obi ho a sese ehwe ne yiye won se okwatwa kunkumu a ye woni pe bebre a wogina efutu ahodo so edi bubra a anye yiye wan na ya wotie no anapa wan na ya wohwe no anapa wi na nwumre wan na ya wotie ne nsem edi bubra abrabo enyina so ene de wo he hwe enwumre bebre a yetie nyina no enya so ye so ene adafo mfidi aba nyina sam amofan social media Instagram, one, Twitter no. Ninyina has an influence on how you behave. We all can learn something from the process of Rehoboam. Okofa as amrante no efutuo no ensini yie. Rehoboam no oye David enana ena oye Solomon eba. David na osi nkete ekum mpempem no. Na ne nana ene Rehoboam no. Ena Solomon no efre nyansane no nana ene sa brante we ba brante entie David afutuo wan kan David afutuo bi otroye ena wantie na ja Solomon nyansane afutuo na otie nanafo afutuo obeye ohene ewo Israel so wo mra na enioma ekoso a enye na esese osinkete ejina na so e de esefata na esese ohwe Yankopon anim na oti Yankopon ene de ne ope na so esign efutu okotie ntino odan na ni ekire ne nanfofo dan na chi ekire Yankopon ene se edi oyene kese ebeto Israel manso woni a oji on ho futuo woni a wotatie we no ebi bema oyene abeda wabraboso semra make say ni bisa say who are the people who are shaping your life obo a America for obo I want to be like American. Who China for? Fine. But be careful those you allow to shape your life. Uma me to tell, waja to tell, uma me nuabi to tell, teacher bi to tell, empenimfo bi ebo anamum bi. Ni nyina ka bomu abeye usu ene oban. Wahwe TV, watie radio, waka nkrata, ni nyina abeye usu ene oban. In fact, enema awokoso eye nyina na enye wo. Ne nyina so eye entity ede ma wo bebi a wonyini ye ene wo de se dia wo ho fa eye bebi a wo to ye ene entity ede ma wo afutu a wonya ye nyina ene wo de but you have a choice to influence your own life nanso betimi apɛ ne ma betimi ayo na wankasa akasa ma bra ba me bui me nhwe de obi yo me nhwe de obi ka na me pɛ ade a esefata na ebra. So be careful who you listen to. Me am to enyanyum bia na metie. Ane me pesa na mafo ready bi. Me pe na mafo halafi bi. Me pasori nyum banya ni nyina bi na metie. Metie nyoma ehye mi nkuran. Metie nyum a ebema mani agye. Metie nyoma ebeti mama tintiri mapo mu. Enya se metie a sebe kasa mu keke. Ni abetie bia no eta wadwen proso. Ena ni eda wadwen proso no ena influence ni abeye enya ade nyina na mehwe enya news item bia na metie enya kasebo bia na metie kasaba edi ehunam kasabo ma me yam hyehye me ntie metie de ehye nkuran
metie de ene na so nam na metie de enam odo so enti onipa say hunu say you need to advise yourself who you allow to influence your life. For the influences you allow on your life will give you the direction you will go with your life. And your man say utimi esemu yi no. Ohun. And your man say utimi edi to wadwen proso no. And your man say dimu. Ni bi bia keke. Obi a yentime ebi dabi. Obi a kontime ko bi dabi. Obi a ko onye obi a wo ye wonko. Obi a yo onye obi a wo ye wonko. Don't be influenced by the crowd. Be influenced by your unique potential. And what you have assigned your life to become. And you person hear that channel and there's influence you. Winning. Ya na wadano when ya cherade. Edumra enyemua. Edumra asemua. Me cry to Proverbs chapter 18 verse 10. The name of the Lord is a strong tower. The godly run to it and are safe. Awurade ni dino eye butantim kese na yedwane kohyemu enya hoto. Ono yeka onyame din a onyame akwan. Yeka onyame din a onyame hyehyeye. Yeka onyame din a onyame emra ene ni susuye. There are principles you have to design to follow. There are values. No matter say sombo, say udi echiri. Don't just live life going through the motion because everybody is doing it. Obi afa phone and afre hello and also ofa bi dabi. Have a reason for picking your phone. Have a reason for stepping out. Have a good reason for doing what you are doing. Let positivity, let what is important influence your decisions. Mani edimu, madie no kwere pepepe yo. Die dimu na fata na influence wabrabo. E ma bibia kaka influence wabrabo. Sabi obi aka bibi anya akira wo. Na ma abuafu, abufuo no betima influence wabrabo mo aye de empe. Abufuo no ba hye ho so. Na ka che say abufuo aba. Na so pepe bitina, mi bubura me mpa abufuo. Me bubura me de ane je bubura nti waba mahunu. Ade we nye, me ye afiro no kwan so. E ma ye odi so nhye wakoma so, e ma mfamubura. Oye odi ba pebisire. Oye odi ebebake. Ba oye odi ba pepe bi na fato. Na kire ho say oye odi ma me mubura papa. Me pebe bia me de beto na ma pede sefata. Abri bia no ne ma bi baba abdwen pono so. E say wo samu na ide sefata. Now money influence your life. Be careful what influences your decisions, for you become those influencers. Be careful those you listen to. Be careful whose advice you take in your moments of trials. Asamato, awade nkoye, usika asem nkoye, usuade nko utim, unisika. Wan na oma na etie o etu afo. Efutu abenya no ene wonnani ochina. Abusua wan kasa be pie ebitima apene ma be atia kan na influence o me da se ene da ise wa pa me na hwe me. Let positive things influence your life. Let things of value influence your life. Let things that are born out of love, wisdom, influence your life. And your life will never be the same. Abrabo be wie payo. Abrabo be dimu. Nyina so ene ne ma kwan ma na atuofo na Kenya wo. Aha ena me do besi. Wonim dada so onim din dada me nsan bobiom. Na wo a wonya amra hwe me ma me na wase. Na me na Adom TV adwuma kofo nyina ase. Me karma kan say camera, sound, MC, floor and a lighting. Kwa na me da press la me producer say. Wo a wo hwe